Ada Abirta kelang rapet doran rapenspi aprangsinil hinpen kardon pejriglo kardom non birta thibi lang ponisina Ruri lang su havralong BJP atompen kang tangamay kang ni St. Thomas Catholic Church ahem kimi kang pupon Ramson pator lapen monjer baby tu basupu aklengsi Longbir dan pator apan si kelang ponji pan CM Dr. Turam ronghang pan kirap kacuhang APSLC candidate jai kathar mithang sai hemlong pherangki amai kang nipon non birtang ton pen lang panis nang Langper MSC konsensi ke parlapon ruire langsu havaralong kedamtang theri ni pha inkora troksi ani prexam ratchari songa tumpen semi mithang ratchari pen chodunsi bang pharo thom chuse tum APSLC long kachip ogdun pu abirta chithang det pen ruire langsu havaralong semi APSLC angkur pachisak long le deji aphan busi BJP langper model committee tum pen spatir pi ponsi kedamtang jangmi ni pha isiani BJP atum kang tang mai kang nipon तो BJP kang dang amai lang sami Karbi Longri Mas Council mutram legthe amithang amat si chithurdun plitse prexam ratchari pen ke chosi BJP long ke pogdun ara tumphan mutram legthe ari deng bunsi deng pon thulo जिंदाबाद 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 BJP जिंदाबाद 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 तुम ये कथर है निनिंग सेंट्रल सेक्टोरल कुपिया थेगला बीजेपी सरकार है लो बीजेपी का अधे रात बिरठे लोंग ला तुम है लो किरण के बाकी ओंग ना ते कुपिया पोजन तुम ला पिनी dak BJP song has bog la pen special si tum ke wang ke dak tum ke chaking ma machalang tum ning khang men si ka wang igla kecak kali special si meeting ke wang tum chak che si ladak meeting nang bi bor e ini dak BJP sarkar fan ke kecak nar tum dak rong rat pen si meeting ke chak igla havaralong prabjin met work salam ponji aphan sami istibet mate ador sami pathik pon ello lapen ki pini pina bangbong pensi GSB mate Grand Lunar Subbase bangki pathok pon phipu busi mutram legthe pen rad phan lam chak chi pipon volongkoma ji pen Rajesh ronghang Karbi Longri Abirta so havaratum aphan EPHLC ke claim abang tutum dagro re lang suara aphan nongnu ke jote kang abang ke ninduk piglo athela dak ke damtang irui aprang EPHLC a song pen adang mai nang bilo aso mai long alang litum social media long pilo je don pharo ke thom so se BJP ke kroy abang thu abang pido an abang ke EPHLC long si nang che pau don lo pusi lada garada tum phan dong nu ge tekan athe lada ke don pharo ke thom ave lada garat dagarong ke aso hawara bang ke don pharo sital lila 98 houses anve langmonta latum pulo don pharo ke thom angke lata ladak rui re langso hawara muni chotkali ladak puling station muni chotkali kona nane dak lang fera long dumati long long ni kela EPHLC ban ke koy tonta nani nana pen che ban sila dak mai nangai do eke ladak ara tum phan hang dun mori det tikan amen ta hedi hang re reto eke wang bori det po eke puhor wak dun lokati asi ke pupo lake kong kopilo BJP pensi EPHLC long na chi pau rong asar tu mana ta nong nuge joti kan kertang puni pudam ke rong asar aman jor kertang rong asar tum ke rong mukhia lo me henu tikok tiki heme jangrita dam rong sar hem ke parti long busita me jada parti ta rong sar hem ke dampo lage mane pidame puhoi par badam ke lage tum ke dorkar lo ahir jume chuhang namlo rong sar hai angke la puhar bak damlo putel lage kopilo hoso parti anji ke kroibek lo kusi mathai ma non EPHLC tingke son rong sar tum dang si maning chitong nulo pulo dangte lake BJP pensi ka chiosi pini EPHLC long nang che problem la bak sorong sar pini rong sar tum ka ningoi lo lason ke claim to dening ke damtang hos tame hola tantili along tame lason lo rong sar tum phan nong nu ke jo to ana rong sar tame nang che problem la lo
rong sap tu bang aning yang je pen bang press meet binang kok Kedamtang jang mini pai isi ni Bogojan subdivisions angkang ke parlopon Balibathar NS 39 toward P akung along ST Thomas Catholic Church Bogojan ahem kimi kang pupon Tuja Prajan Paris ST Thomas Catholic Church ahem kimi kang pupon Jaimek ateng pen ada por pai sirkebra mini chongke papor Father Tom lapen Father Joy tum adideng pensi bangso arnam kardom ahem kimi ing pupon lo Lason si kedamtang Chris Sirkebra Troxy Kebra po aning convensi ST Thomas Catholic Church ing pupon lapen ki hempu Jisu Kristo arnam aphant ki kroi amen pen tangka chirungsi bangsu church ahem ki kim kerang pon patang pon si kedamtang jang mini phai isi ani kimi arnam hirzumi pen ing pupon longlo lapen tu Father Tom lapen Father Joy atum chitong dun pensi Pastor Deacons atuma phansme chenglok Jisu Kristo arnam aphat ki kroi arat atum phansme chitong dun mensi hirzumi hang pipon lo কারণ আমার এই গীৰ্জাঘৰটো বহুত পুৰণি 1975 পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকে গতিকে আমি এনে সংখ্যা হিচাপত বহুত কম আৰু একমাত্ৰ সেয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠিলে আজি যিহেতুকে আমি ইনগ্ৰেশ্যন আৰু ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছিলোঁ তো একমাত্ৰ আমি যাক বিশ্বাস কৰোঁ তথা নেদেখাজনক আৰু সেই ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আজি সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি আমি এই গীৰ্জাঘৰটো অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ সেণ্ট থমাছ কেথলিক চাৰ্চ বাগজান ইয়াৰ আণ্ডাৰত চাৰ্চ বুলিতো নাই কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত যিটো নেকি আমাৰ পেৰিছ হ'ল আমাৰ যেনিবা জপৰাজান পেৰিছ আৰু আণ্ডাৰ ডিফু ডাইচিছৰ আণ্ডাৰত জপৰাজান পেৰিছ আছে আৰু এই পেৰিছৰ আণ্ডাৰত আমি বৰ্তমান কাৰ্বি মণ্ডলী প্লাছ আমাৰ আদিবাসী মণ্ডলী সহ আমি বৰ্তমান 15টা মণ্ডলী আছোঁ আৰু ইয়াত যিবিলাক মুৰব্বী অৰ্থাৎ মণ্ডলীৰ পালক বা পাষ্টৰে কওক বা ৰেভাৰেণ্ট বা ডিকন আজি সুদূৰ পৰা আমাৰ যিজন নেকি এই দিশৰ মুখ্য অতিথি অহা কথা আছিলে গতিকে তেখেতক গা অসুখ বুলি আমি গম পালোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বজনে জনালে আৰু তেখেতৰ জেগাত যেনিবা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চিফ গেষ্ট হৈ আজি ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামত ভাগ ল'লে তেখেতৰ নাম হ'ল ফাদাৰ টম আৰু লগতে আমাৰ পেৰিছ আণ্ডাৰৰ যিজন মুৰব্বী অৰ্থাৎ ফাদাৰ জয় তেখেতৰ সহযোগিতা তথা আমাৰ চেণ্ট ডমিনিক চাৰ্চৰ ফাদাৰসকল উপস্থিত আছিল লগত আমাৰ মাদাৰ তেৰেছা ছিষ্টাৰসকল আৰু ছিষ্টাৰসকল তথা আৰু বিভিন্ন মণ্ডলীৰ যিমান আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ পেৰিছ Nizang karbeng lakha troksi ko pili MSC konsensi ke parlopon kangdong rong apam pator arong amekar ramson pator lapan ki monjir BP tum asupu aklengsi long mirzing pator artanikan plian tutang lo sitami long mirzing alangli mahanga thekren sebi angtur bang wagdak lo laso angtur pa mi ponji phan pusi asar bura ramson pator pen sami prexam hospital long an selang pon lo lapen ki labang su phan sig zelang bom ahut pen sami alang litum longle a phelang lapen ke chupang reng ason mungtuan sami alang lindum che jor thailo bon sami labang su bang ki mi ji phan ke ang thega bedalo lasi non ke bang ki Mesin hospital longan ke ponji phan alang litum mithang jungjung pen ke akhia dat abedalo lasu phan sig zelang ponalong sami Karbi Thomas Council CM Dr. Chrom long hang pen nangrap dun bek thapusi asar bura ramson pator pen mekri bu prupen tuning ripon laban ko mane abang phutum jong si aning ke me pen kerap chitu dun ji ning hang lipotang te contact number 9864897180 along humri inut laban ke account number 384935867882 IFC SBIN 0004873 along humri inut jengkhaben babutron Karbi Longri Abirta Nilimen ramsan pator dan nilirong ada kopli si yak rong pam pator rong masih nili pu lam the paklang dunang ko lam the bangke mane pu nili tumta pu nili supo fan kisu mane ha jotmu pen ha mane nili tumta hoklo mapu pu chelang bom pu wang bom chelang bom wang bom lo masih mini tumpu doktor ke thilo ma GMC long pono nahai long anta ni tu paklang nam bom lo amasi eta lapsona document chok che lapsona document ni sona document chok che lapsona document sangi panta ni tum bor ilo longle phelanga da ni tu chupadam thailo amma
ye to long le phelang na chu patam thailo matla se nilihin pen ka chuning ritini ba ke the ke ting Karbi Anglong ke the ke ting CM yem tum same e alang tum makera pen nang rapa sonte nili so mate nili so pota apranum methusani si chuma tha delo Damtang jang mini phai isiar ni APHLC a candidate jaika tharpen methanga sai hemlong phenengki kamai kang nipon. Labang so pherengki amai along APHLC a candidate jaika tharpen kaning jepona tengki. Karbi Anglong lapenki Dimhauso district aphan MLA anghoi madia constituency pa badang jipu si alang ni kidam tangani semi alang ni tumpen semi chuningri alu pipa jurdun lu. Bon semi alang litum ka chuningri mate alang ni tumpen ki hang pona teng ben ki election commissioner atum pen semi pabat pon peded lo lasin non MP kilig along jong si hadel luputang ti labang so size semi pachun pon bek jipu si APHLC candidate jaga tharben phrengke chinu ningje pon a memorandum to the Delimitation Commission requesting them to create another parliamentary constituency for Dimahasao and more than 3 legislative assembly constituencies for Dimahasao. Total, we demanded 15 or 16 LA constituencies, including Karbi Anglong and West Karbi Anglong. But the government, the election commission has not, delimitation commission has not granted to us, except Amri constituency has been created for us. But that is also the creation, the boundary is very much defective. It is only giving opportunity for non-tribal people to win election in Rongkang. That's what they have done. And they have also delimited the boundaries for Hauraghat also and for Bukajan for the benefit of non-tribal people. So we are fighting against it. If we win the election, we will fight for it, and we will fight for more constituencies in Dimahasao and a separate parliamentary constituency for Dimahasao. Another MP kilig haidun det liputang ti 6 dola jakong pangtang pon thuji aphan cyclem pon bekji lapen ki Dimahauso district along pen se panchayat raj mangi pabi pon det pu busi APHLC a candidate jaika tharben labang so pherengki mailong ni je pon thu. according to law, according to Constitution of India under Article 243M, Panchayat cannot be established in 6th schedule area because the autonomous councils, these are our panchayats. It has been permitted by Article 243D of the Constitution of India, and panchayat of the plain area cannot be established. It is written in the Constitution and also in the Assam Panchayati Raj Act, Clause 1, Section 1. It is written there. So now the government themselves has violated the Constitution and the 6th schedule and Panchayat law. Now we are fighting in this election for restoration of the full power to the 6th schedule and for cancellation of the order for establishment of the non-tribal panchayats in 6th schedule area. Panchayat is a committee that I need not go to so far, I think. But it is a committee of 5 members. But we have got committees of 10 members in Karbi Anglong among the Karbi people. And other, Raji Naisoko, Tulsong Waisa, and then Dorbar Snong, and then Aking Nokma, Songko, what is that? Politics. We want to restore our land and our race and protect them to the full according to the Constitution and according to the 6th schedule to the Constitution of India. Yeah, we are also taking them along with us.
We are fighting for them, all of them. And in the bigger field, Pini Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglaw. Domi thagmi kardom.